ke la nkisa mo ha ona ntho nhlantshang jalo ka mosadi ga ke me ka pela ba bua o na le ntho ke nang le yona so a kutlwise go tlo nhlantsa o fitla ka wena. Jokes aside, and I give you can do in a hand. I'm talking Khalosango o mosadi ke mosadi. Le mametse so ke kopa go utlwane mona re tlo go thatsana. Ke batla go wena lenyalo la hao ba bang ba rona ha le mnate ka lebaka la ha isa le ho ikwatela. O kene lenyalo ntse o kwatile. O kene o kwatetse batho ba heno. Kana go ka nna re bohading ha ba o batle ma go kene o sontsona le attitude ka lebaka la hore le wena o tlile o ntse o di jere. Ho hlokala mosadi a tsebang o etsa thapelo a thatle altara ya ha bona hore ke tswa heso ke kopa di sale ha ke kena mona hanka dinde ke tsebetsa hanka dinde le teng ha ebe ba khopo nthuso rapella maemo a bona ke thatle altara ya bokgopo. Ha o thwe o ngwetsi ha batho ba tlo utlwa mhloko ngwetsi tlisa lerato ke hlwile mantswana a reng lefu ke ngwetsi ya malapa o tle rona re bo malifu ebile ha re bo mamafu except mabitso a re rewa reweng ho thwe re bo malifu mara ha o le makoti a ba tlisa lefu lapeng le mara ha o bala bukeng ya Matthew chapter 22 ke batla be mhlale tlola ba domo o tlo tsaya tje o le setlaela sa mosadi ha hao ka tlung o tlo ba domo because you don't even learn, you don't even listen. And another listening has a skill, it is compulsory. Molemong wa hao ha o etsetse motho favor hore go fe maelemo is for your own benefit. A tsamang le taba tseo ke wena nna wa ka monna ke mo tshwere hantle hampe ke mosadi a ke fitla hankabinde ke ngwetsa ke moruti hankabinde ha ke doctor ke ngwetsi ene wena o mapoho wena bona bontshang bo malome rona kgomo ya lefu e hakua kae wena o phipuli lenyalo la hao wena o ba ihlotse focus ka elela go ntona e senyetsa bophelo se fela sa teng se re kante je sona ntsampona ke lela a mpitsa go tlo nna fole matswalo nna ke vocalist nna ke package ya lodi satane ona go nkutsitsa a utsitse nthamdimo nna ke tla o binela go rapella go regele be go nyadisa. I'm very bad. I'm bad in ships. Mamela. Ntate o wa bana bao a di saitile go tsamaya. O tsamaile ka choice ya hae. Let me tell you, monna ha sa batle ha pretend ke tonyana harabeke taba tsa bohlokwa ke tsa weekend mhlanga tauweng hare ha ke tsebe diletse mo mamela butlo hantle bua maikutlo hae motho mo tshepe ha tauwe nna le ke le tsebe tempa ke le mleka o tsela ke tlo tsa ntho ke batla ho give yo so tshepa monna ha wena ha sa batle wa bona monna ha tshwana le mosadi o tseba o tshwarela monna hona le pelo ha ke tsebe di mo rentse pelo tse jwang go o mo tshwarela la sa o ja ska beetroot house na vinegar o ja ka chutney go ka mayonnaise e ya mme go wa utlwa ba
tsa motho ke ka mokgwa modimo a entseng motho wa mme ka teng mara maemo a mang bomme ha batle dithapelo maemo a mang a batla o nke qeto ya ho tswa ka relationship eo especially le monna le ha o otla ha ona monna tlo shapela tšhelete ya hao e ga go jwetse ba re nyetse mara ba ba bona ke di satane o na le jealous ba no sebetsa mosebetsi o betere o na le jealous ba ne mosebetsi o monyane mara tšhelete ya hao e ngata ho feta ya hae hobane letswalo la mosadi le tseba ho hodisa tšhelete mosebetsi wa letswalo go hodisa ntho ke manetse di nese ka qeta motho wa mo hore ngwana wa nyantsho ra hole di ranta le di fiber tsa mazimba ka smallanyana business ha nka that money ntse kenya ka ga matswele after 5 years e fetwa tšhelete di pampiri o kgona ho registerela ngwana hao for 7 years of medicine after 8 years 9 years 10 years ngwana hao tla be le a medical doctor dinyalwa di beetroot dinyalwa di mixed veg a ke go tibana ba gona ba di different fathers ke di mixed veg e tla nyalwa mixed veg e tla nyalwa carrots tapole e tla nyala e tla ya sekolo beetroot cabbage e tla etsa mohlolo o tla iteka ka mixed veg sa lelapa la hao ke mosadi o feng a fotseng line gore yena o batla bana ba di different fathers a itseng yena ha qeta o tswala ngwana moshimane o batla ntho e be criminal ke mosadi o feng a itseng o batla o tswala ngwana na e be sefebe ke mosadi o feng a tswetseng ngwana ba re o batla o bona ngwana sa qeta sekolo ke mosadi o feng okay bo maditapole o lokilene duleng fase bo maditapole okay bo mama zambane o hloka ho kgothatsa ka ntho tsa hao because tse ding di re swabisitse Ishmael o na le teng ka hara Bibele ke ngwana ya etseditsweng ka ga lenyalo la Abraham mamela mosadi wa modimo ba la Bibele rona re humbly babli re lovely che re ba la Bibele e re ho Joshua buka yena ya molao e kene ka hare ka mona o meditate ka yona bosiu le motsheare e be mohlang o ntshang o e khafula jalo ka malakabe e be a ha dipelong tsa basadi ba hlokang ho utlwa lentswe la motse Ishmael a tswalwa ka ga lelapa la Abraham o ba nona le basadi ba pelo tse telele ba dulang ba tatile ba batla modimo a thusa o swa ka ipe hantle Saralata ba ba bona gona re itatetse dintho tse sentseng manyalo a rona Saralata are ke na le ngwana ke mo adoptileng ke na o yena le tsebo o etsa ngwana ha ona ntho sa mofuthu lenyalong jalo ka ngwana ya ba a gare o etsa ngwana le Abrahama Sara tla o complaina a re ka go so shebane le ngwana le a gare o shebane ntho tse mo fane mofuthu wena o kentse ba khotsi ka go monna o tlotla le ba khotsi a ntshane le fitala tsetelle ha o le siko mo khotsi o sanela monna ha WhatsApp o tsamare bo ba matha le bo ba o bua le bo ba o kotlela bo ma o senyetse tse o biletse bo ba monyako ha ba o batle heno ba o jetse ba khotsi ba o ditaba o biletse bo ma mpilo ya hao e tshwana ya pelo ya hao e tshwana Mohlano o tlotlela mokgotsi yao Tula ke a bua mohlano o tlotlela mokgotsi yao go wena le ntate se le thwala ska bana ba motho go kgomo iwetse yena tsa maetsa plana go a tshwasulle kgomo
wena o ntse nana gore le mo e gobetseng la be e gobetse di-auto o ntse a ithoballa seka ka tlong mane ba mo zametse polane ba mo batletse di-heps ba mo isa docteng wena o ntse o tlokela mokgotsi ga se re ithoballa seka o na le basadi ba motlhale ba o mametseng fela they are on their marks they are ready to go monna o tsena go bana le wena seka bana ba motho because o dikoloto wena o kolota makula a mo dulang teng ka ofela le a rekisang dimese kore ga ona mosadi a sekoloto se ka wena monna ga gola o golla koloto tsa gago o phela competition o thule ke a bua o phelela competition ga o kena fridge ka next door wa e batla ga o kena di-sofa ka next door wa di batla monna kwa ga o kapa kwa ka next door and ha o batla fridge a o sebetse keng o nkethe o ithekele fridge wena o tlile business o makgosha lenyalong le o makgosha wena lenyalong le